आता मारूया गोयच्या खेळा मळार एक नदर। क्रिकेट सर्तीत ऑरेंज हाऊसान ग्रीन हाऊस पंगडाक हारयलो। नावेलच्या रोजरी महाविद्यालयान ही क्रिकेट सर्त घडोवन हाडली। पहिली बॅटिंग करतना ग्रीन हाऊसान 5 ओव्हरींनी 64 धांवड्यो काडिल्ल्यो। ऑरेंज हाऊसान एक गडी वगडावन 67 धांवड्यो करीत ही मॅच बॉल्सान घातली। We had a match between Orange House and Yellow House, and they have scored 39 runs in 5 overs, and they have set a target of 40 runs. And I have bowled them like I got 3 wickets in an over, and one more partner from my team he had got 2 wickets. And while batting, me and Nishanak Painter and Yusuf Khan, we both have played innings, and we have made a target won the target in 9 wickets. तळावली यूथ बॉयजान फॉर्ग्युलिम बॉयजाक 4 गोलान हारोवन फुडले फेरयेंत प्रवेश केलो। नावेलच्या स्पोर्टिंग क्लबान आयोजित केल्ले इंटर वॉर्ड फुटबॉल सर्तीची ही मॅच नावेलच्या रोजरी खेळा मैदानाचेर जाली। तळावली यूथ क्लबा वाटेन ॲशली, जोविन, असलम आनी सॅम्युएलान गोल केले। नावेले जाल्ले स्क्वे मार्शल आर्ट खेळा सर्तीत ग्राजिया फुर्तादोन भांगरा पदक जिखले। ही सर्त नावेलच्या मनोहर परिकार इंडोर स्टेडियमात जाली। 60 किलो वजन गटात तिने हे पदक जिखले। तशेंच हालींच जाल्ले 16वे राज्य पावंड्यावेले स्क्वे मार्शल आर्ट अजिंक्यपद सर्तीतय ग्राजियान भांगरा पदक जिखिल्ले। I had participated in the 16th All Goa Square Martial Art State Level Championship and bagged a gold medal, and also represented my state in the 22nd National Championship organized by the Square Association of Goa and won a gold and a bronze medal. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।